Ndabasuje cyane abakunzi ba MNTV ndabifuriza icyumweru cyiza mu bice bitandukanye muherereyemo mwese kabisa mbahaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube wa MNTV. Nitwa Rukundo Rukuji, rero ni amakuru y'imikino agezweho yo kuri iki cyumweru. Ngiye guhita mpera muri ekipe ya Rayon Sport Women Football Club. Iyi kipe ya Rayon Sport ariko y'abari n'abategarugori yaraye yegukanye igikombe cyaho cya shampiyona kikurikiranya cya kabiri, kuko n'umwaka ushizeho imikino niyo yakegukanye. None ni umwaka 2024 2025 niyo yegukanye igikombe cya shampiyona mu bari n'abategarugori hano mu Rwanda. Yaraye bigezeho rero nyuma yo gutsinda ekipe y'Inyemera ibitego 2-1 bita bituma yuzuza amanota 53 imaze kugira muri shampiyona. Hanyuma ikurikiwe n'ikipe bita Indahangarwa ifite amanota 48. Byumvikane neza ko harimo ikinyuranyo cy'amanota 9 kandi hasigaye imikino 2 ifite amanota 6. Bivuze ko niyo Indahangarwa zatsinda imikino 2 isigaye zitabasha kuba zagera ku manota 53 Rayon Sport ifite. Ubwo rero nyuma yuko itsinze ku munsi w'ejo hariya mu kibuga cyabo cyo mu Nzove, aho Rayon Sport yabaga bisanzwe ikorera imyitozo, iyi Rayon Sport y'abari n'abategarugori ikaba ariho isanzwe yo yakirira imikino yayo ya shampiyona. Bahise begukana nyine igikombe, byari ibyishimo ku bareyo muri rusange. Hanyuma nyine muri ekipe ya Rayon Sport n'ubundi ariko nerekeze mu y'abagabo, byamaze kumenyekana neza ko umukino w'umunsi wa 22 wa shampiyona uzaba ku wa gatandatu ku itariki 29, ni mu cyumweru gitanye, tuzatangira ku munsi w'ejo ku wa mbere. Uyu mukino rero Rayon Sport izakiramo Mukura uzabera kuri stade Amahoro i Remera, aho kubera kuri stade ya Kigali Pere kuko niho byari biteganyijwe kuzabera. Ariko mu kiganiro Perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yagiranye n'Inyarwanda TV yatangaje ko byamaze guhabwa umugisha. Uyu mukino Mukura izaba yakiriwe na Rayon Sport uzabera kuri stade Amahoro i Remera. Nuko nguko bimeze rero. Hanyuma reka nerekeze muri ekipe ya Espoir Football Club, ikipe yo mu karere ka Rusizi, nayo yaraye izamutse mu cyiciro cya kabiri nyuma yuko ivuye mu cyiciro cya gatatu. Nyuma yuko rero yaraye itsinze umukino wayo bituma nayo biyihesha gutwara igikombe ndetse no kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Nubwo hasigaye imikino 2 ya shampiyona ariko nta cyahinduka cyangwa se nta kabuza, iyi Espoir igomba kuba yerekeza mu cyiciro cya kabiri nyuma y'igihe kinini idakina icyiciro cya mbere. Ubu yamaze kwegera mu cyiciro cya kabiri, urumva ko amahirwe ari menshi yo kuba yanagaruka mu cyiciro cya mbere. Nk'uko bisanzwe abaturage bo mu karere ka Rusizi bakongera bakishima, dore ko bamaze igihe batabona ekipe yabo ikina icyiciro cya mbere. Hanyuma reka nerekeze mu mikino ya volleyball bageze muri playoffs nk'uko twagomeje tubigarukaho. Playoffs rero ni kimwe cya kabiri kirangiza cyaraye gikinwe ku munsi w'ejo hashize kwa gatandatu. Imikino yabaye ikipe ya Polisi Volleyball Club yisasiye ekipe ya Rege amaseti 3-1. Nako kandi nabo mu bagore Polisi nabwo yongeye itsinda Kepra amaseti 3-0. Bisanga rero imikino yari yabaye ku munsi wo kwa gatanu, APR yari yatsinze ekipe ya Kepra amaseti 3-0. Nako nubundi no mu bagore APR nabo yari yitwaye neza cyane itsinda ekipe ya Rwanda Revenue amaseti 3-0. Bise bituma rero ikipe ya APR n'ikipe ya Polisi haba mu bagabo no mu bagore zihurira ku mukino wa nyuma, kuko zabashije kuba zitsinda imikino 2 ikurikiranya ekipe bari bahanganye mu byiciro bitandukanye. Ubu ngubu rero finali mu bagabo izahuza APR ndetse na Polisi. Hanyuma finali mu bagore nabwo nuko nguko bimeze, ni APR na Polisi. Urumva ibintu ntabwo bizaba byoroshye muri volleyball mu mikino ya nyuma, yaba amakipe nyine ya APR ndetse na ekipe ya Police. Reka tubihanga amaso rero, wumva finali zizaba zimeze neza cyane, ni match z'imiriro zirukanka cyane. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Buraya, ni imikino ya UEFA Nations League bageze muri kimwe cya kane kirangiza, ariko ni imikino yo kwishyura kuko imikino ibanza yabaye ku wa 4 ejo bundi rwose haciyemo iminsi, urumva ni iminsi igera kuri
ibiri 3. Imikino rero yo kwishyura iteganyijwe kuri uyu mugoroba ku isaha y'isa 3:45 nibwo imikino yose iba uko ari 4. Hariya mu gihugu cy'Ubufaransa kuri Stade de France Abafaransa barakira Croatia. Umukino ubanza Abafaransa batsindiwe mu gihugu cya Croatia ibitego 2-0. Hanyuma kuri Signal Iduna Park ni stade isanzwe ikinira ikipe ya Borussia Dortmund, ikipe y'Abadage irakira Abataliyane. Umukino ubanza Abadage batsinze Abataliyane ibitego 2-1. Hanyuma mu gihugu cya Portugal kuri Estadio José Alvalade, ikipe y'igihugu ya Portugal irakira Denmark. Umukino ubanza Denmark yatsinze Portugal igitego 1-0. Ni nako kandi ikipe y'igihugu ya Espagne kuri Estadio Mestalla mu gihugu cya Espagne barakira Abahorande. Umukino ubanza banganyije ibitego 2-2. Ubwo rero iyi mikino yose irabera ku isaha imwe y'isa 3:45 kuri uyu mugoroba wo kuri iki cyumweru. Tugomba kuba tumenya amakipe anerekeje muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'iki gikombe cya UEFA Nations League. Hanyuma rikasoreze rero muri ekipe ya Juventus de Turin, umutoza wabo Thiago Motta mu mazi abira kuko ntabwo ari kwitwara neza. Magenga muri champion ari ku mwanya wa 5 n'amanota 52 nyuma y'imikino 29. Ikipe ya mbere ya Internazionale de Milano yo ifite amanota 68. Urumva ko ikinyuranye n'amanota 12. Biragoye ko ikipe ya Juventus hari icyo yakora. Ubwo rero ubuyobozi bwa Juventus biri kuvuga ko bugiye gusimbuza Thiago Motta umutoza w'umunya-Croatia bamwita Igor Tudor. Uyu nguyu usanzwe akomoka mu gihugu cya Croatia nyine nkuko nari mbivuze, aho iri gutoza ekipe ya Lazio Roma hariya mu gihugu cy'Ubutaliyane. Ni uri guhabwa amahirwe menshi rero ko ashobora kujya gusimbura Thiago Motta nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Juventus de Turin. Hanyuma rero abakunzi ba MNTV reka mbashimire cyane, mbifuriza kugira icyumweru cyiza, musozi icyumweru amahoro, muzatangira ikindi ku munsi w'ejo kwa mbere mumeze neza cyane. Nari Rukundo Rukuji, Imana ibarinde mugubwe neza muri hirya no hino hatandukanye.